Musia isi wa Mutongo TV ninawepatio utuita nesa watinda nesa na nina udhocha ingi kilunguni kicha tone na nye tukwatia nye kuma uyungi na mudia wake lungu nyandita wabeti wa mwanya na ndina ando mako ala umendete vyo maunenga mautao ndina women first ndonge mwetu mwiyene kuma kangundo matetane taramia muya na kwa ni kangu ne katelembo ne mwevi yangu ko by the way ndi nawe takana ne thasi yangu sauta na ona mendos toka baba kube Anita wa John mwaka kuma bandu beta wa Lamu na nina mudhocha kibindini kawa Bishop Mala yeah niwendete kuno asiyesema kukiulo naito nene nina udhocha tunenanie la sayo tunanena ni seyulo wa amwaito ainyala membeno wakaria unoma balance yako yako kwatelela misi pamwe mawe ya mona twatagwa kana mathingia kiliko cho kithingia very fast no mako tanise sindo seki babokanya na ndio mundi ni tunene yulwa kwea amwaitwa kana pia atatamya obundene ona kutika matuko ani malekelelete etha mugwetikilana nakwa ni malekelelete atata ni maeke moyo amwaitwa kwea ketha mugwetikilana nakwa niguo Ova nini? Kwa ndake gyo kwasia ova nini ondo yenye niona kilungu kinene. Whether ata mino provide ni wathi. Ni wese tiye ayivyombe. Na lazima tuane. Duties. Peulo kwete yembe. Na peulo kubanda. Ngale cha yembe ni ngabande tibanda. Ko ube amwe tiothe pemwe mesi kwanya no ke dia maitono lekeli yo we dia sobani Faith we ni fayo mo wa lo lekeli olonge nondo ni kulia situation ya ngethwa ndevo kana nde notoni muse wakati wa londe ya siana ko utwa ile ithwa ilata itekana kana twasia mwana na tamuia baba mwana usu ailethwa responsibility ya ivyo nthe nebo na ndevo na kebo kana atevo ugezethe la kana ku ngethwa ndevo muse wakwe wongamia musie na wongamia mwana usu na wasovia mwana usu tenyata yivo na ke mwaka kethwa atevo you weta modern life ni withwa tutona ke balance ukezethe la ebo na ndebo iketsia mwana ucio wewa yakeli weyi pe ila very important role player wa nithe na important role player wa ninya inyane basics ya ne kamo ka niwe wiwa kandi ya mwaito ne thicho ne ba uke wa yiti enda baba ke ko nani next time uka nuweza mutu achono kamwenda bucho ne ngonga mabucho ne na wimwati ezela mwana osini wa mwe na ibinda jito jatene ngwenda utabya bishop au nenetha wana na msindu ithata sieta wata thome ni kwetha wa thome ni bokela kila wewe na kila kiwango kiwe wacho na bo aume na mama ya wani the kwiselava thome yuka thome usundu ipwe nundu wa modern life ye o mundu tuikata titetha nyata na wewe uthome waku wewe tata we modern nundu the nonsense you not agenjizi aka kuuliza sasa unaniambia nini yu indavya chao kuna kitu kingine na ili ka Google ni asise upbringing of a male child mwaka beti ni wawe tawa siakana uoi utiwe muno amaitu ndikwetikana naku muno na ndiyana naku muno atio nienda kwazia kana paisukulu ya uoi mundu motwa mundu mukama kasia siana kana makasia kana na baito wa skulu ondo mekweka hata hii mekwea ko kila numba kila asiai maya siana sio
kuyana na ndu muona ni baile ati ope maundu ma alama standard kabisa ala to ile namo thini wa kila nyumba kana kethe na kenzeo na indi na mikalile ya ile yumi kalile ya ile ondu bishop wasia iso ina asia isika video ka social media mwitu no kienda kitali aidio some ya muingo ni lawa woki ambio thukuma cia ni endo thi utungi ya mwitu chau mobea yene mobea anundu wa chau wa kuibia school na oka ethia ninya ili ende neke eba naze mwitu ni mobea muno nundu wa unzomethia na kundea ina nathika kaambikie kwa tambesa ndio ile wapi wazi na yu baadaye ninya musisi amgani we kanai nundui mbesa isu na kueteae na ninga wa mseu na wo kandu amwithia nundu we athukuma atwangalia mwaki ela enziani kini akikiasha kana ni wandu magilevinda inoka skulu na inakutethesia yuko no wizethia musi ayumwe muno mwaitwebo kana mamiebo dadidebo lakini haikumaanisha kana ti involved no involved no isio ibe wasia kana katona kuigwa ukesethio zetu wa ithi akatu ya wasia soft kana ni kama neko ibe tebo iko another itho ni to ma message lakini kaigwa wasio la mulitua dadi ni kehobendo kametoke nicho tumengo wasia matukwa wewe mundu umeamino provide ni wathia umeane langi kulikana na mo lakini wala wasio kwende kabani kana wisethia nikakia uthibo na nigo na wasio su ni very important nundu niwo weta ekikio nicho tubiwona mabinda maingi ithe wakana ndanena esa uneno baadaye nijo kutuminga hiyo tanena ngai nundu anena ndiko yake ni watho yuko wetela bala po mamuno kana beta niwo ukakalika ndini lakini haikumaanisha kana ndaile ithebo kama siasa kama ni sawa atonga ngogilio chao kama ni sawa ni wanena lakini atebo ya ups and fathers medha na psychological impact wasiana kwa pia maile mebo maikatukia wa magevia siana nikomie ni siamukie kwa chate ni sia skulu kwa edha aile ups and father edha oka utuku kwa uwe agree with you kwa sauti hizo dhiwe ke nyumbani kwitu beti mwana mwenu tani thacia ithe wake indi mwana mutumani nikimako kwa inya ni kwetheka na kwa inya cia niki nondu inya ni we wailo tetengana na sindu isu kaia yomba ni wesi kindu kita wa Kiswahili malezi na ulezi na yu malezi na ulezi ai mai mesi kwea meka kwananga na ibinda nete na yotia sia ya inge mesi kwea pe bala moka wapa wailete kwea na responsibility yake na role yake ibikete na be bala mundu ume nake wailete kwea na responsibility yake na role yake ibikete ba yu mundu esa kupinduka aeme kuthauka wei wake kwa sianani nicho kitumio kuka kwithia kindu wenda weta ukethia musi mubalani nundu mwaitu niwe watwika o mundu ume niwe wa na baidika kiguthia nundu be ndeto ya ili tonenwa ni mundu ume itenenwa ni mundu muka na sia ania kidemba chu ona kana ikama na kesi ya uma balabe mama ya di balabe dad ni kesi tofauti lakini mama atwika ni we kesi na ni wako mina kila kindu na wewe ya dad baikindu tona kunena basi mwele wasia na isu niguo kuona wetie thina nundu bai mundu wa ukanya na bai mundu wa ubembeleza balabe na kukanya be mundu ubembeleza muikakanye inyonde peve nomwe na bishop ubembeleza
now single parents. Single parents twalika katika Both male and female. Tila yudo asya nimi. Ile single parents. Single parent mundu lawe nakana katika single parent na kene wailite kuelewa kitu kimu. Number 1, ambo manakana we mwene ni single parent. Lakini imana naokana ka nike uninde also wasya. Na noto naenda wasyo yute wa mundume kie kwitho na mundume onu wailite kumanda avenues ila sia ilite nikana withie noto na kunenge vya kana kanda ya role ila wailite Wese na kuyo ile wa kana ka kakae single mother keve katona kuguthia aithe mandu kuyaza kana keve katona kuyosa kana mom is everything. Nondo ni asyo nondo ndana utuwa kwasi. Exactly what you are saying is true. Ndana utuwa kwasi lakini ni kuprove yetwe kana most of the successful and wala make it nesa maisha ne aingi momete from single mothers or single fathers. Juko wineta no ngai no toto nengete kiwango cha you can still play both roles. No wonga menesata we kibeti na wese the lewo ngamya muse waku ngina ona ka single parents ya kwithwa ndwa atwa waka na wasiye out of mindo ona no ka oye unasiasia na sia kuna kende sia bika pala mweme wele oselela ose usu yakuyaketwa wika hata wambe yaba na Betty, I've been thinking yani siliti yuluwa maundwasu of late muno cia na ike usia kuwe wanthini wa musia yumwe ele wa mundume kana wa mundumuka musia wa mundume nungangana munango na lakini musia wa mundumuka either aina fairly better position ukesaidia yani wa balance kana ka na ile ipatombe kana ile ipatomeka kwitha na maangles na ma cousins ma kana whoever who is a man within that family ni very important to expose kana ka kwa a male kind of a relative ikana kama role model whether you are able to look at it moving forward na Luisa idhi duwe we musiai wa mundu muka ndune na no negative things you about men nundu peke ndundi ubanda ni wakanaka idai keli tukakamena aume idai mundu ume akedake a very confused man as he grows up because it is important to say we say the animal measure na mwa understand the environment la with na the long term impact wakanaka tunena nyina tuthitikela na kana otoliane kwa I don't do in a discussion lazima toliane tutikela kana weiwa oyu uthi strict kupitola watene wesaithia why very strict wega kaindo kainiu no boiwe lakini oyu muthia siona na uko na kethani watu akikombete no akila cio watu akombe kana tama ucio seithia utetemete no tumisila mamio kuka ni nguonwa lakini oyu na uko na kikombe ni kio cionka so wigiteka nako withia ni walekeile kana ka ni mukwitikilana nako na kio bishop mwele watene na wa umuthi uno mwele watene traditional kuna kana ni kwesikie kana ni kukabie ebiti kagona wangi na natoi na kakuna unataguya wani adibu ni sokoni ukati sokoni na wanaenda sokoni ukati kama na mwalimu wa shule wengi ukakulewa kopiso na ndozo wako ne wacha umundi umba ilos tata banini ko mwele watene ni wa kundi asia kana siri wa Kiswahili maadili mago na mena bina mwingi muno mwana onandala maiwe bina ina tino kama sio ngode ni beti alange mataya we bidani yu ona anytime ni metele to kutani yani mutani sio wandu me bidani yi ni laisi muno kwa haya mabaya na makundi ya bombo kokezi ona kibeti utona hiyo kala bado pesa ona kibeti yako na mwetu itako kwa ile kili ndakana neki masuka mo mundi
yani makuja wa maadili kabisa kali ya munduzu onakana kwa yeza kwa twika kibeti nikatwikie kibeti kuma wanani nika na kesi nikakauka ona koma kuasuka yake niwe no ngina twitikilane kana environment ni bindu gite na twiki yange ya reverse tuendele na mbele na yusiana hii sie twende ni wa town na social media nizo siende na kuoza utongwe beti niba wengedizi mwana munini muno na you a manager na you are moving and I have no doubt in my heart kana you will still do well mununga yitha na ziaya kusubia ndo make o maende lakini kila kibo wendo tabia siai alame kwe o mundu nikaliti na miaka niendele mwaka wa 33 kuma na atwana na ninone to tumaundu nusio utabia siana onebe environment ni thuku onebe yi correct immediately lakini sindu isu ni likambe ni waile kosio makase ubio awo maende na idai batomeka we ona we yakana ningu kuna idai batomeka manda nzia ya ukakuna atiro yene yatola ateo ndugaga kunembe wasiana ile ingi kana mbe wandu gana kumwe embarrass no muliko bandu unoka mwe diku yengu kuna yuni ndo kuna itosiana ile na unu weko ona yu ukamwelesya lakini yu omunde kuenda kutabia kuembaraskana ndini wasiana ila ingi ni masome tena maina information ila takwata twina miaka 20 saa hii siana sikwata sina miaka 5 ekata boze mba matukane kidogo nitusiokethete twende na topic cia kupua kuyulwa ku discipline ndukathiva somo cia isia nitusiokethete twende na one ni na udho chengi twende na onenania John mwaka yana totabia yulwa kethani watha mwana kumukona ombande nzia ya kumukona niona thia kwa oka ketha alakuwa we kosamekite twetumwa tukalonje mabata meko ya mboso siene atia ini mabata twatumwa tukeka tukilia twisio katwithie manenjwe display ndizi ethani urutabia niki utenda kana niki asiei matenda ma discipline yako maito tosiaisie you peke indukita wa human psychology kana feelings yako na mundu ni mundu na tisia watu na inherent behavior ndini waitu kimbiketa wa embarrassment peke indukita wa ndoni githuku na andu ingi ni molawa kana wona wa panishikana ndini wa siana ile ingi ni wa destroy confidence yako na either kwa mfano ni wa panishikana kanene mbe wa siana ile nini ni wa tumakana kage kata kabuthia ni toto ni yuko uno ngo separate njo kutumi punishment ona school either batonde kana hivi ni zibo baende ya kana kapitia kailo kuna mbe wa siana ile ingi keta wa staff room tu yubizine nigandu kadile nako nene bato omeka kabone pau kate naso ndu achao wa ku destroy confidence na muno aume ni mewu awo na ni bato no fata for a long time this will affect your performance yo even into the future nijo kutumi ya wepanishikana hakikisha muno tunakapanishi in front of the others yongelela ondo mwaka wasi ona ukethukisia muno ngewasia aume naka maine na mathina la manda goyite wa skulu mundu memewa particular mwalimu ngewa mwalimu nganya ambekiona na ingi mwala male ya skulu male ile skulu ni kwithwa abo wa assembly
ni wezi ni wa misbehave na mwalimu iwo kana wa mwita mbe wa assembly amutrandikia bu na yuma yolwa kana ina twista oweini twina ila formative stages pala we na to attraction niyo na ka girlfriend ye na kakatiana kwa ka girlfriend ye kana mwitikela na niona kulumanya mbe wa assembly watandike wa eteto etila na etondo te maana aikolela school buna ukona eselete buna motabike ba me yito ondo juto weta ne kana ukolia ndo ukolia mitwailo ekolia kila tu kwatanya ne wezi ithie juto tweyete Jesus na ni ithie te Yesu ko na Yesu kowe tumatethie onamo nondo pekele ithie te ta etwe nacho chai maana muno na kila chai maana ni kila tukita ukani ondo bishop kana kana kakaeka kesi role yakwa as a woman na nondo ithie ju ne wezi ithie ngai ne watu tethise asomie na wesethela ne te balance ngaliko nesu lakini ayu me kama kalika nilika na binda my adapted son okiongethia ambia endo introduce ya girlfriend uloko endo twa aimasia ite atonele ilunye na kulia ngai wati yundiana na nekatambala kaumia niko waendia atume wangu wa kana ni chao kaindo not that I have any problem with that lakini kwa nye nendete kwa my mother in law ndio lazima ni great impression ndio lazima we say la no na nyai ni mwekele nesa pu na kwanza tili huo mundu mukano kongolia isio siva unajua shoshi nimenyesha no kutanja chuna kwake it is very normal kwake nde kuona miele jitu ithie tate Yesu ku twatutina Yesu kuwe maitu ona motu mae mama ne ukani mwa na matile yundi esinye nesieta miao ebi simu ndiye yakana matile kwa asiumu nondo kana kayeya mpatie simu kayeke wakatuni na nikesi kemye itha ndatu no kato na tono kona ko kana games kana kuko ukaya ni wa micromanage kana ku kakidi kakwe wakanini bya byu kana yakea wakaikatha ukenanda kama nikaile kuumba katoa katalo nikaile usogya kamesa nikaile kuika but ute yakana na the realistical things nondo yukana kwi wakatekeria ngombo na simu kana kuke ana kese simu nejo ya ilombeka kilondo gombe na watu amwana ocio na wa mutu ava na wa mwikata ni watwikie dependent maka tinyo mwika ma science kana kwi dependent it is true you omondio nundu wa asiai maybe nitumiendete no kana weak parents nimeukia nundu meona mekondo thini wakana ku maybe something will happen kama ndabie go nega example na ndio bana kwa my relative na yukana ikale yale na you all the time kana wale kali kuna nyambe na kailea na yuna muyai no bunenge kana bunenge eli na kanenga kalea na kanenga kalea ame utaki staki na ineta na muyoka try trust binini na etola ni buonde aneke yake ko atrasio kai si abika sasi oya na kanenga ikalea na ineta hai ila wokina muya ni kale ile lakini no ke oya tibi ke wewe na kaiche mami nasikia ja na muya kekiyevo na ningu za icha kaila kamusamba kala yeneza the following day ne iwe ni kanenge leu ka jaizio unazikuona kienda kosa nguikuita kaza metoke na kamia wala ambia wikanisi hata ye ndio mwiso ba nenda ku manipulate siana isi manipulate na ila netie lose voice kana kala na kati kalilu na amya kaikwa ubu egwa hata masaa 5 ni sawa kabundisie ni utwa makwiko we are growing a very weak society sana sio yusi zikwewa actually beti Biblia yasema nisi kana nziela kailite kudinayo ona kakwa kaikolwa na yu miele kila musi wekalite kuyanana na mwele wa musi undu mwanda utina kila mwakwata ni kana mwesiana nacho we etho ni wisikana we mwana so twika utakwigwa ndukala umwalimu ndukala neighbors nundu school master la munene wa mwana
ne baumba we some anyinya akwithukisi we kuna kana rulatonge to cia yesi we kama undu au cia yesi no waete wo ukosisie kana unaona hata ayenye na muyende na mwatu mengi na kini cho wendie wewe katambala ka umiani kana yani wakula shosh no ngetinabiti kala mukuni efu na weki hata no see mengi na mekala I love you. My son is a civil engineer. Maye kala I love you. Yundu ambete kila wona chaile na muina mwana. Yuna manie yupu weke wonie ni chake. Kiki ondo makeka nani make you elato ke dwa ngiti ala moka masiokete elo yubu ngedwa ni opportunity ya umutabya ngekala lakini you ela nona kayeka nyamika ndina mwami istaki kendi kwenda ndanolo be bantu bange na ndie ama professionally ama video photographer na trainee wetene elata atomea mindo to asita character generation isi atene na you ometuke bantu to na kana nikaka kiena very nice camera na we see na create interest nondo akana kaka na you we say the la camera ida na flap keme flapu kakeka nyu na kia no this is wrong au fai kufanya hivyo nengiti jay-z mengi mayebanga majesi kekamba ekango tabye inya atambisie palawai oka ambia this is my son you know with the finality ona ndendo mandala lakini ni wona ndi kati this is my son and this is my camera na kwata kana kake mathi na sisia nasia you mbewela mwana wa bandwa ni ya mutemba mo mwana mbe ni wapika disobedient no rigeta yekete tisi kana wile kwithukisia mundu ona kethe one no as long as ni mundu muima mbe waku ni wile mwithukisia ona yele we class kinene mbe waku class 1 nenga mwa class 2 ndaya na tato sisi nethila miele jitwela twena yo ni nthuku na amini yasia na sito ni nthuku na tithu wetwese kana somethia mwana undu bishop wetie waya yakana kaikolwa au mala bayanza nundu na mama keyo thina mama kaima kaeke lapu ni waya mwana mesa ni wa mugunde siondo waile kwekeka na mwana ono woka completely different kana kaka usanisia mbe hata na usungila na ukeseta nuko usungila ukasani gwe mundu kisomo kila umise neba lakini nondo te kala ka background wa mumamisi akona juu lakini yone tungia ya katatu ngekene kana mwaka ongelele na mwaome maitu ila wa manani ni sile wando ye ni sile na kindu chu au meani mende tokitumia muno wendia ya muthemba mo twinena you know na wa mukundi onesa mukundi ete banda mboso lebo ino na mzunga leno no tuma nusu ndenda na wenda jumbe wasiana so kindu chu kana kajana nacho na eso ko we maitu nyina asia nyine nene ya eso ko we ndo ni moto ina mo na yikaye ya digital tuyita digital maina umesio na isu mistake number 1 maina umesio na hicho kitu mwiko na their divorce rates are so high bishop utwani nditie meana maini na ni yiluke gwe matanisi ndena umesio nondo na ijeta yekete tisikio oyi mutwai ute mutwai umesio kilo kwati yengi nandateka ya mulia pamwe nawo kwasie muumesio wipo na ndoe make uhundi wa maundwangi lakini dinono kwa mfano nienda kunenga mfano wa mwituzu wa yetu saingi and maitha mesi twasiumia ni mesi pena matezi this high school ya mwami no twana high school ya marriage bitaone wa certificate muhimu katika marriage sio mama mambo thembo su metai mkayo kando kamuya hii my dear najua nifataka tuonane kuelezea but this one the way you are dressed very privately and very softly like you are proposing you are not direct we get to propose you are no mama kuni you tell him this home via gwenda ku get your way ukita propose mukamea kama kudia muona tapa nienda ki na ki you muona hata then we have a meeting point you can always say they are ndo mama siana tukuni ikwendo komande wa but you can
help them. Not many of them don't know. Na school though ni social media. And everybody ni journalist trained, trained kila mundu wese social media. Yuko usindu izu we can correct it. Ena sio ni na maandamano. By the way, TV ndani wao na maandamano mena simu na yunga bana muzikali yani maandamano lakini kila mtu atumie TikTok na live ni maandamano live recording yote hivi ndani wanakuwa Biblia ni kunena ulua hivi ndani ya mmoja kokoka usio wa mthemboso na iwe sindu sio ndano hivi ndio lakini ndio angaidika hapo youth generation bala tiende bala generation ya kwemina yo mwene indi ndo na kwasia kana musia yula we nasiana na mundu lai na kana tukamana eulua wa tabia sia kwisila sia nani na mweleni wako nono mweleni bona na sia eulua tabia sia usioshundo ywana na bondi esako disakuma nono ulonyusa twana tuma tuonzo tuyendo ulauma na wesa iwe umana ina ndiye bana nathi na nyinya wa mwana akana si unaweza chezea Bishop ile wimbo ambao uliimba Sunday na kokana kae mombini ya wa Sunday kama mwini ya Mbendova Tenga na weze ndo zitu kana kwa hata mu nikeli tu na kwa kitu kasikati kitu ba na kana inama na kambe Mbendova Mbendova yedo Mbendova Mbendova yuka Mbendova wewe ndiana kesi stake no noki na kana kake kamwana na kwa kamwana koke kakeli kake waika binie keta kamwana ka sister wako oso amwita simama nyuma yangu yuna bwana kwa ngameni na ende kana nika na Bishop Mazia simuimbie Bishop ile wimbo ya Sunday school yuna nakuja hii ulianza wapi amesini mamia ananifundisha niona wasaba sembete na tena gusia yuloa utene wewe utwaya utene ndoe wewe mzee wako nina ka boyfriend lakini wewe sasa wakona wake wakona wapi ukasema tunashiriki kwenda lakini wewe I'm going to my boyfriend naenda takuwa na boyfriend wako sleepover I'm going to a friend na wewe mwa tuenda so nditokoka tunena nisiolo maondo asino ndonaona masa amathi timinukilia Bishop mtosia kusia wodi kwa bosi hicho yegilando na kuisuba asiai ni kana visa wa musi wako ni mwele wasiana siako tata na bina obalotona nundu tutona kunde tata na bina obalotona unganganite nenzi ya wanundu mokundisyo ala maingira ala menza na wenga yino kutethi ani kana siana siako is siana sito tuibata nasyo kila kiboni tusise bala tutona na bala tutatona tumande mundu sitoma mwithukisia sinene nake na sio ciana ithukisia okiumwika no twakika could be differently lakini bala mwesilete no boto eselile na kebe atatoboye bayundo mutatoboa boye isiana muno na muiboye ya misi na muyiki ya no woto no mutethesi no ndu bibina ya mudia ni muveo no mwesia isi ya Mutongo TV nondo kwa tena na ito kidogo nikiacha tune nanye we mwesia indo kaleche monzio nisio ine twalekilia ndimi onzio weona kukanya niko toete aye osa monzio kanye kana nukakane ngesi munondo kila chaka ya weke achukua katuni uangalie aye manda nzingila watabu alama ama ito nikana wikire kana uwe wako ni wetha we mwesia ni muvea ni otiane saa tuko mana ingi muthenya to masata su twende na unenanya nitwa Betty wa Mwani.